Kubor nagaslem jong udawsan hima. Uba Sanbor Shulay ubade ukurtong ka BJP na South Chalong constituency, uloong bahaka election MLA Husnam Arajar Khatpra, kiseng san partai gikren persya ka BJP, namar ki kloy ruban ot rendang ladaki lait ban yatray lang bat ka BJP, hendai sngolingo ba mar syudap nyo vote kila khot yatray lang bat ka BJP, bantaw ya ka sarkar, hendai tang uwe uban nuot ban ot rendang yala dia. Yakini ki kantian uba Sanbor Shulay ulapan pa habakren bagi katu kat ni ginong thok kubor, hadian bula dapat benia iki kot kislaha returning officer kabalalong ha office deputy commissioner ke East Khasi Hills district menta ke singi ke pratri urempang arajar arpulai. Uba Sanbor loong badai ke seng kongres kabala syuthiat pisai ki runar hakiwe ki jella ban phak te de kilama BJP banet bom mi ki yang mania nang ta ke setap ki social media ban pinthok bria ke seng BJP Henry ban keno ba ke seng BJP kali ban Kristan kam judan kum kata. Adin ka ne keskurtini yang ikut bentip kumbakan nonggot di nang nena kasih jentia buat negara hil ke BJP kanawan. Ngi kermen nak jugur ku belai le si khatsan ngut. Ki winnable candidate. Ka song pa daga mandi jo pai ba balik ngong khatsan because ki pai ba nong song ba jungi jo kana jela. Kila senang bersuhu, kila senang men accept, ban kila ban priang, ban kila senang ban suhu ba, kama mindset kejungki kalong baik ba, kin budin, kin ya bud lang, ya ka jingstan, jungi nek thaput, jungi state apa North East nado ka Assam, ka ikum tu, ka development, ka roi kapar. Jadi yo kami ajam jong ki samla kendai bersenang baik Tripura mundon chu kajing do jing kerman ha yo kami ajam baik Nagaland kendai pupra persen Kristan ya daga BJP led government suku pada tang Narendra Modi wala ban aya kajing kerman kalau ki jong ki Manipur yo absolute majority ki samla kendai bersenang yo kami ajam Impet ka Arunachal, impet ka Mizoram, kendai pupra persen Kristan, jelas sedang manai ya ke Sorkar, juga di Council, juga BJP led government. Tang neru kipat, nong song bai batan juga juga Meghalaya, juga jela Meghalaya ru, jelas sedang man priang, ya kikam kibabha jong Narendra Modi, juga BJP. Then hopefully, halor juga kita, hamtam sekitar nong Imen para jungi pasong si tanong kondong long bagi social media kelai ilut di kam ki bawah iba Narendra Modi Prime Minister jongi ka BJP ula thau ye scheme ke fair pi galong gup de sansnem akan tai ka election ada ka pra kumbangan super kan mau baru ki parti tiba kan percaya ke BJP wada ki rally wada ki meeting pajba Kiong bangingin on ya ka rendang kan hap ka kli pamanan dalay lay nginum ya tray baka BJP akan daga arajar ka fra ka brandep mars dep nyobut jenbit ka khot ka BJP bania tray lang manilong si para baka BJP te mdon weiru nagi parti ba fair ban or rendang tigila thok upaj ba ngin ot ya rendang kan hap ka kli pamanan nginum ya tray dalay lay do BJP boleh buat dia try orang lang. Not big so tu. At the end of the day, hang si bukan dulu. Pilihan kami yang kersal, jangka BJP lang bau. Prime Minister juga Narendra Modi. Pi kan tu, pi kan dia jeng kena. Kan sulang bet. Tang lawan election, kini ki isu ki kena. Aduh, bawa Meghalaya jongi. Ngang so ka jeng kerhu jong boleh. Kaba open job yang nak apa ke BJP. Lalu kita ki jeng sat level. Immen ki para jungi na ki pat Kristan dan bok ki buat sumber ke BJP ngan lecado office jong Narendra Modi banya sai lecada webelik sai beli ya sai bodo we parti tu unrung rumio ngapa dah ada office jong iskap kalau ngumde hagi wing state dekat kam jong kongres menda ngaruh ke kongres kali aku dah Segi state behab kita di gunda, pi aisan lang tengah. Life was forward ki mafia bagi aku. Uya tak nak lama BJP. Wai kongres san lah. Yo master A, yo ki mafia.
ya lam lai pokut salak tapi satai chong chua ja tau le kamen gue ra de ki dieng ra de ternam ngai ta ki kita nak lama BJP kira ka video kamera ki bom ki mani ki ya ki stisu jong jisu kamera na tai ki sai pada kina saldu so pa ka BJP ka peragi mani. That is the tactics of the Congress. Ngaru la nang kwa bele kata ngan perut silak tengka ngan yalam si fokus kena ra nang video kamera dia dak lama Congress pordang lek penprai ki mani bom sipang tang seteng kita bom dom dam agi social media ai buat ba bom ko Congress ngaru kala bele kata ndai yangi simli hikai bele kata yangi la hikai ban buram ya ka Constitution of India ya kemat rekam juga di India pagilog sekular ngin imsaj iburam kawai kanyam ya kawai kanyam iburam namarba kikot kentang bakhut kikot bakhut jong belai dado ke Bible ke Ramayana ke Quran ke Gita gurang ran sahib dak kot kentang bakhut kai yangi ba ngila ban yodon hakiniam gi baper ngila ban don hakajing ngek baper kan mau yangi boro la persat tang dagoi ke mensim blai mene piong ba pin kam hadu kasangot menlong menyok ke BJP tila yano pin tung chief minister lang kasong na Delhi chief minister he ka national party yangi everything is being decided from Delhi ngangamla ban turai ladi mga kanlong chief minister nganlong deputy chief minister nganlong minister ngaga atep ko bladem da Delhi ki ai minister yo bahek ngaban buruk dalaun pakapali ka ba Delhi kinla access ki ba ki penkelan ki keliang no kawan ka director Delhi ngagum ka parti balong disiplin tengah apa accept back entah daga deputy ya ka chief minister post mo hati orang don saklau bil alturwase ka penya kumba keren bahek kalau ba bakra te kono long bahek da long mangane long mono everything is being decided from Delhi we accept it gracefully. Pinitrilang biang bagi NPP ni bat no hakane ke sarkar mata. Ngangam la bat dong bikan la ngangam la komen an ada election kina jingmut lapor Delhi kamtam. Hapo kaji alam jong Dr. Himanta Biswa Sarma borong chairman jong North East Democratic Alliance NEDA ngaku bo meli ngalong member de finally ka decision ka jong Dr. Himanta Biswa Sarma chairman jong NEDA badru ka final approval lapo Delhi. Menyen ong Himanta Biswa balai man su. Ya bud udah gi kam ge bekerja. Tum sumla lawan tilawan bu Union Minister lawan John Barlaji Union Minister Uritu Raj Singh ji bolong Sinhaji bolong National General Secretary kala itnat itu awan bani sentral itu kandidat ini hangga polisi office wal final ini hakabeda ke kisu ba Bernard apotura takum tu play hi kala chachu haki section lani haki kendon gi baper kawe hadin imat mendunai kan tahu kan sini jika dak percaya mereka kut badan borom ji kai kut hadin bakal besar banyak kala drop dot kawe ba there is no evidence mdon ki proof lani gi pensisa ba ule kum rakno teka kut kade ka final decision bakal kala da besar biya bit ya kita kijing kena bat baru ki charges kila weng lah to long free mata sayong si saya kinong sebut jaga note silong mtip su ba Michael ru ulakan bas ka BJP ka sang BJP ba karkrang ulakan bas kia kerja ban tiket pro arungut ya train ke at the end of the day apa parti buat dapat Delhi kayu ba karkrang ternyele aku no te plai ba Michael tu bola pen kre menyele mentala arlais ni bola trai cepat ba kanot selong ki sahi ya kata te bu pli te le suku no haba mu tiket tu la ele dipet u ga ibu la file ku dipet dan te kan ga jikta cibun ya ka BJP ko not selong Te pipat ila dek ni kun persaban no ha nasab ha sau. tip su nang kaji su persa itu saugut Mana saugot no. saugut BPP ba dari lang stie nang ta Kongres kong Indonesia mulong nang ta ka TMC ba yan nang do nang ta bat ikong Angela nakakam di saugut banyak kun banyak percaya nga ke ngapang nyele percaya ki kurang saugut Hoy, kepada TMC, si Jurki sendiri.
jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan